Kidikot jong ka kinhon ka Green Tech Foundation Meghalaya India hinin kasngi kila penlong ya kajing penkhut ya kawa umkra kaway na kiwa bala jabo tam hanong ba shalong kani kawa kabla paunam kajing khut jong ka hakisnem bala letno henry kat banang mi kisnem bat kat ba kasor kala nang he kani kawa kala nang jabo kumta kajing penkhut ya kawa umkra kadon hakmat chairman ka Green Tech Foundation Bansiodor Nonglang ilakin tu ya kinong shong snong bakin ya tray lang ban penkhut ya kanikawa ilaya thu baswa bakin penkhut ka kinhon kalalet ban sendet dawai shwa bat kila pendan kam de kiling bat ki jar tong dokha ban khwa ya ki jabo kanika TPI ka bangi install lang ni. Walay nga ang ka TPI na markala include lang ka. Ngin per siyang man keren suara kakam ay kata kakam jungi kan sawa ka. Okay, tangkatari ba sa kaway man taban leave yu ni wes ni penon kam da ka inflatable boat kata kalong ba ihaban sunya ka tu penon kam lagi ni ki tiar ban tong ban yu tiksa tab perni nang tak sa dispose ate. Kumshi binta ban rakhe ya ke international